manzara adu hurum ekashigen ve ದಿವೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಥೇರಾಗಿ ದಶುಂ ಎಂಬಿಸಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮೆದುರುಕೋ ರಿಯಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉನ್ನ ಗುಳೆಗತುಂ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ನೆಸ್ತಮುಗೆಂದ ಕಫಾತು ಸುಲ್ಸದಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಗೆ ತೆರೆ ಮಿರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಿವಿ ಮೋಲ್ದಿಸುಂ ದುರ ದಕ್ಕಾ ಅದಿ ದಿವರಾಜ್ಯ ಗಾಡುಂ ದುರ ಫೋನೋ ಮುಗೆಂದಾನೆ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಆಸಕೊಫಾವಾ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಅಳ್ಮೆಂ ರಿಯಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂಗೆ ಗೊತುಗ ಫಾಹ ಕುರೆ ಫಾಹುರಿ ರಿಯಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಉಂಗೆ ಗೊತುಗ ರಸ್ಮಿ ಕೊಮ್ಮಿಹಾರಿ ಉಲಾನ್ ಕುರವಾ ಫಾವಾ ಹತರು ಬೇಫ್ಲುಂ ವಕಿವಕಿಂ ಎ ಹತರು ಬೇಫ್ಲುಂ ನಾಕಿ ಗಳ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ನಿಸ್ತಿನಮಾ ವಣಿ ಹಮಜೀಫಾ ಅಗತುಂ ಮಿರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಅಳ್ಮೆಂ ಫುರತಮ ಮಿ ಬಾರ್ ವಡಾಗಣ್ಣವಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಕೀಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಜುಮ್ಹೂರಿ ಗುಳ್ಮುಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ Qasim Ibrahim. Jumhuri Party candidate. Marhaba to marabbanal menge program. Ade mihar intihab peshamiwani 22 tu havefa. Mihatana manikfan campaign masekke pulta kurwa fawairuga mihatana manikfan ti hunnevi kiha hisabeggato adi mihatana intihab ga wadu kurwa befulunge tere manikfana emme wadu veri befulna ki kopata. Yala agun me mihar campaign ge santata migandi rajye mul puriharaska agun me ziyare ko Rasuge Rajitung Halahwal Balala, the Rajitung Masasata, the Ditandago Filmara, Mimbar Hori Olumfilua, Mihar Benua Kantataka, Adi Medrasta Shadurasta Benua Kantatasa, one many Olumfilua Hada. Magan Gote Rajega, Halaturi, Puriha Diregas, or a Dasdarjag. Budget Nulibu Sabu Rajeg Radasuga. खासकर मालेगस हम गोतेगा मिदनवी पुरिया दिमाग में सुरी बारा बोर्ड तालीमी दायरा से ही दायरा हैंगस ररहुए काउंसिल तांतोल काउंसिल ता हम गागन का हुट्टुमा का हमें आस नामुगा तंतंग बुरी नमस बारा बोर्ड दस दर्जा भी खासकर से ही कंदत रावण में इंतखाब गवाद करवा बेफुल के तरह मिहातना मनिफान फाह करो मनिफान में वाद बिर बेफुल नकी मिहा अवन में देखे गोतुगा अवन का बु कुराही बा गोतुगा Alganda Wadaveri Avandano Waki Faratane Namas Bala Belma Avanda Fernan MDP Kama. No Faratana Kamakavana Mabut Babula and Kura. Mark MDP Gariashi candidate Mamad. Alimara Avani, I want to make a Gulifa party to Jumuri Gulumuga, Varagina Befun take a Gulma, Alivargina party take a Government Gulma, Kigama Sekulum with Savu, Varaburtang Ituru, I want to make a Korean. Allah Wagflaki, I want a young king of Rangala, I want my Kamiabi Ahmed to prevent. There has a Shagariasi, Intiab the Manifan Vada Kurava, Manifan Nakamiab Vadagan Navi, Furtamburgavaka and Medanavani. And Mesanaka Salmena, the Hase Ragariasi, Intihabga, Manifan Kuma Masake Kurava, Mansalman Amfenani. Kobato, the Has Avanahara, the Has Tervanahara, Midehar get a fat with Terega. Vakira Yituna Manifan Vidal with the Vana, it's a kino to Dakwana, Wahak Fulki Kobato. I want Lisa Rangaling, what I know on Airbus TV, that Zaria, I want to see Moldis, Masai, Korabi, Fulati, Ama, Siasi Kantatokere, Varagina, Kantateke, Varaburta taking a body, and Emima. There's Ashiga, I want to put Metlag and Akamia, I want the Kenyan, who have it from Sevona Burundi and Akamia. Wakimi, Tafate, I want to confirm. The enemies, they want a Burga, they want to fire, I want to go on fire, MDP, I kick out on my. कामयाब हो दी मैं भी मियार गेंदे आप गमनिफान विदालवान वके आवाज़ की कितना होगा इंतखाब का अवन में आवाज़ का तदक्को में ना मीडिया पर अवन का कशन में जिबुन वागुतेंगे गुद का है इतना हमें गुस तबात वाग तदक्का अवन सियासत तंगा मुकरा का मस्दूर के मुद्दे मुड़े पुलिबुनी पार्टी रजिस्ट्री को गने को तुम्हारे में तो हम भी मां वरबिस तारीख को दिएंगे तो बैगडी उन्हें अवन में ना रसंगरा उन्हेंगे रसुगा अवन फोकल पॉइंट की काव कम एनोस दावन में वाद पुरी कमगा Ami awan me ami ekamga awan masai korang awan fennati awan party nimmi magulige dehas dehawana aharu eruge MDP verikam gongiruga eruga idikola tibbe hataru party e guligen
artificial beach ge dehasti hawana haruge July mahol nda wagotu be vi jalsaga manikfan waqful da kama vidaluf ve den rais kama kulmat nulwan kama sha ehen namaves rayitun na hiduma kurmuga demihun nawan kama July ga ingeto artificial beach ge be vi jalsaga dehasti hawana haru manikfan marti hunnevi kurmat labwaga nennunto ಅವನು ಅದಾನಿಂದ ಹಿಂದೆನೋ ಅದಾನಿಂದ ತಿಂಗ್ ಕಮ ಬಸ್ದಾನ ಏರುಗ ಹಿಯಾಲ್ ಕಮ ದಾನ ಹಿಂದೆನೋ ಫೆಕಮ ವಣ್ಣ ಅಂಗತ ನಮಸ್ ಎದುಗ ಹಾಲತ ಮೆದುಗ ಹಾಲತ ಅವರ ಬುಡತಂ ಬದಲು ವಿಜ್ ನಿಮ್ಮ ಬದಲು ಸಬಕಿ ಕೋ ಮಿದೆನ್ನು ಇಂಗತ ಮಿ ಸೌಬಕ ಮಿ ಹಾಲತ ಬದಲು ಕೌಮಗ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ಲಾಂ ಅವನು ಮಸೈ ಕೊರಮ ಯಾರು ಅವನು ಮೆಂ ವಿಷ್ಣು ಮಗ ಕಂತತ್ತಂ ಎಕೊಲ್ ಕೊಳಜಿ ಮುಳಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮ ಬಸ್ಲಾಗಿನ ದನಿ ಕಾನೂನು ತ ಮಾನಕುರನಿ e sarkar hinga faratan no bako mi onna mi gota kashannu amima e aslu fonimi rayituna libigandano sula kashannu ganun ta sarkar manakuram kanta rayituna mi go kuram ngai ki amima e sawtaka taka mi islah masay ko mi higa haysiyatu fulanje zimma ka masuliyata kama gabul ko rayituna fagat duha dosta higa nastinu mataka mi kama kurimat lag masay ko ngai awon ga amil zamiro samana wala kama kabati awno party nimma fawati awno kan kurimat lag masakam ko ne manifana ki mahujane rajye gure me bode mahujan musand befule waragina befulun kamboda wada gannawa haswa kantake vesure mege terega verikama wadagen finawa maslat fushurana kantake viafariya gulgen hoddanti duniya ge hengamtaka balala iruga mahujanuge gotugati befulun verikama wada gannawa iruga dawlatuge fasaya amilla viafariya evves kulme nonankama vidaluf vi namaves fahun hiyana ter wadagen furi manzal menne bul fenefa mege terega mani fan farga swa kurabu fanti alun dannawani Thailand ge kurige bodu jitakshin shina watrahimen wadagannawa evvelunge manche shariyan hingawa foti den manifan misalaka verikama wadagen finawa manifan ge viafari darifulaka nuwata dari kambalaka nuwata amilla farataka hawal kurabi namaves manifan ge e viafariya buru ara halat takuga manifan e viafariya fahiwa gota kantatta nuwe daaniye kiyen to dannawa igene na lisa ti dawani mi dawlatuge verikan kuranjehani em aadayge tane dore nodanna kamennenge noniviya magumatiga mi ule mi he kamatto no ehne no adoso agono danwa ti jawab da aronde nu warum dogu ale to mi kuriyada nati kure mi wargina sawal tak deta mahujan mi malamat quran ametto no ti sumaki aite no eswal hagonda purto jawab de bauna to awone honi mahujan ko mes adenu hen kan tatwas de bani Allah subhanahu wa ta'ala isa ke sama muslima kama agon gabul ko gamene en ko nganya agon muslimun gabul quran je hamata ka usul tak Allah subhanahu wa ta'ala mi nam tanwas kan de guma adi eki darajat de guma makam tam ter ko ma adni kam ko maswani Allah subhanahu wa ta'ala kaza de agon gabul ko ginna en ko nganya ei kushetto mi tanwas mumaki nota waki kanuna kunota kanuna asasin mi kalibida haguta mi mahrum kura kametto en bima mahujan midal egota mani farawge suwala awon waraboda mi hitangara je mahujan midal mane awon reke gotu ke lisa ke sam mahujan ege to pibe to mahujan ka ade alwe mi program ege to ebesla ka malamat ge gotu kain hadan mani fan ihtiram kura gotu mani fan ki hama musandi befle gotu ge sifa kuram ge gotu almen beenu kura bahen ege to hama devraj ge ara ene sei vai yasi candidate bonamu no alunge suwala ki yeno ege to alunge suwala ki manifan ge viafari maslahatu fushu arane toye misalaka manifan verikama wadagen finawa manifan ge amilla befla ka viafari hawal kurwa tanumves misalaka viafari gellum wa hindu manifan verikam ge hunna wagen e viafari fahiwa gota rangalwa gota kame kurwane ehen dannawa kina to engene danno to wake tinar tikwa ke ga on danno ti kanun asasiya kanun tan het feri lisa buradi no lisa bur marangala bisnaf adi marangala raisi jumhuriya kunna behol kan tasdiq kurwa fani wes kanun ka bani adi kan asasi ka bani kan ko meta mi den mi step tan gira kuruma fahu ehemino e Vishnu awon men de mi hunna bur marangala kam visnan kan gabul ful korwange baje enun to efada kan tattake dimago ge hilada ninga to komme mi ekawis verikam do hunna masla pushara ko masake kurwanan tonu atanon to algon nukuran kama awon Allah gandi wa ko gemura awon ekama awon purimat lag annani e makam algon hawal gum da kama wana emima awon hewani aditi suwal ma awasent korwange do ay manik fange campaign ge slogan naki taragi gam mi hundirule huri harashiga fena nadama taragi gam kurmattaka koddewan kama to tiwdalwan
sanatan yagin Allah ila kurbe kan Quran en damunnawa rawun hitan araitsaki rashige nardamaya fena nizam gaam kurmaki manikfan pada kanawas beflaka eha bodu kamennune amilla vefariyakun Quranama enemes badalaruga manikfange amilla ra adi daira nisbewada gannawa maaminge liga nardamage nizame gaam kurifa nekkama wani ekivegento awne ti waki miho identify kurawan kor visualeto midetene beflaka vidalu mi running mate me alvar kun मतलब वहां पे एक कैंडिडेट running mate vidalu asase kame ko dinumuga sa dawlatu budget ne fasa halu korne ne ko to mi grangal got ne mun non to detto awon wejje waragina fahan holi alan ane kan kurang halat ko fami harus mamigili fahan holi alan midia das no wan harum fehin ko mar ko budget ko jamu ade mamigili wa hakkan ne ti dan awon ko fana ki mamigili yesno awon fere ki alifato diddu danno wadana den henna mes awon wala bodu wande maami di har wande mamigili den awon ko ayla bappa ke faratu gina mi untake di wala ni mamigili den mamigili mi den ne dehas no wan harum dehas egar ko mahar ges budget go we rais nasid awon sms for no asidale mi haru dehas no wan haru tene mi haru budget mamigili fa hano le ran mi haru se be budget go ko adis rais jumhuriya mi haru ne rais jumhuriya se ko ko wa kan no e kangana ka tinghas mi ga abadi ona rashe e ko mo abadus aduto madanto ibilihu kavenya mi sarkaru ne kandani erasuga dawlatu sarkaru ko difur kantate ko baram madwana ingeto de manifan ki began kama botenoni me awona kure sawala jaw awaru maru koraba awgono midanoni hemima kan ko huri aneko awgono onnana rajyege tarashega fahano hole alan ehi teri wadi eki memara hemima midanni kantata ka hore ekan ko egen aneko midanni dani metun de koda anwago mi haros niza sen koda anwan kan ne midannoni kombe hole kan mi hemima asasi kantata ka hiduma de njani dawlatu ko budget tax de ki mani munia mi merumu wa ko de ke be fokko se bori hema ehembes kam kuno de mi himbes kam kuno de liza mi ti swal ko war hinani mi kam no so swal ko war awgonu rasha awgonu watana awgonu mi kawmataka awgonu ki warabbunati qurbani take wamu na warabbunati hedate eki sifasifa ga kuramu na mi hemima mi denne sawbataka mi hadus erasgo fahan hole lumataka commerce agreement en hadagen commerce beka di foi wa ke sadwa mi huri kantatak hatta semima e kantatak hemo tima mi ko manu hordana de nunas e kankurar barang hamaje usulta hak sarkanu marabaru huddata kachi nagayen kurani bay far sarkanu huddata nagan liunima e commerce khaku kan sarkanu mawda ruhemi kaman wanya enen huddanu diyo singa dan e ama mikal kantatak e bur sarkanu tere ga wonna biswa kure bayar zati kantatak on fenkol men enma ei awon mi dano al sawbal mi ma ska kita masawba ka denti mdp mi hu awon da dima ma mi gili fen hoy na la ba dawi ma e tanon to ti swal nangwa an de on swal da ei marango go kan wana detto ad bay be from vidalwe manik faani ki wara hittiri he be flekama wara kankam gadami hunna wara kankam ehi for kodi waran he goitta meder kuraba be flekama manik faani vidalwe enames bay be from fa kuraba manik fan ke ari hadda mi hunna de terega wes tankole hinga munuje gotaka komme fade hves vidalu deva faane komme fade hves puna faane manik fan tankole avaha ruligadawa kamsha manik fan ge hunna mizaj ge waka wargina be fun dakkawa awne ti no egos go swarte ga awne mire Lisa mi da kombe no fulani awon ge negative kanta te go aka ne de no awon masene ko de ndo e hamro do go aka den demme khatto mi dalu waragina mi hum bune awon ki waran hinge mi ke warangalu mi ke ko fo mi bayam mi hum ba kure engeto mi hum kya han ko meches de to e mane ke man fange ruhe mi hum na ruhe mi hum na tibena de to ko mi e mai dogu hak de ke de to tidalu awon go bu ko ago to ke dogu hak ke ko mi he ga mi ngano mi ko isna visnu mu mi ko awon muskil mo no le ruhum ga le ka be visnu fenana no to ruhum ga le ka fenana le kan ne ke wal gidet awon go masene ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲುಗೆ ಜಕಾ ವಾಜಿಬು ಎಮ್ಮೆಂ ಮೊದಲುಗೆ ಜಕಾ ದಕ್ಕಾಣಮ ರಾಜ್ಯಗ ಫಗೀರು ತಿಬೇಣಕಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾಹಕುಫೆ ಮೇ ಹಾರ್ವಸ್ ಫಗೀರು ಗೊತ್ತು ರಾಜ್ಯಗ ತೇರ ಹಾಸ್ ಮೀಹು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಫುವಾಕಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಫಾಸಿ ಸಾಫ್ತಕುಂ ದಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರುಗ ಫುರತಮ ಖಲೀಫಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬನಿ ಜಕಾನ್ ನುದೀತಿ ಬಿ ಮೀಹು ನಾದೆಕೊಳ ಜಕಾನ್ ನೆರುಮಟ್ಟಕ ಹಂಗುರಾಮಸ್ ಕುರವಾಫ ಅಂಡ ಹಾಲಾಯಿವೆ ಮಣಿಕಾನ್ಗೆ ವೆರಿಕಮೆ ಜಕಾನ್ ನೆರುಮಗೆಂ ಗುಳುಬಾ
usulta ki ko batonone nimwa fa visnuta ki ko baton ekan awon sarkare ga nimmani ekama dini gotungo usulta ga mette ballo ekama handare kanune ga dasune awon danno manik fan zakat neruvanto awon nere ngachaka komme arakwes ha manik fan zakat neruva kam ballavanto manik fan ge mudalu eden awon ga millakam awon bidanno awon dakkame nere me detto rajya ga mihum merum amwe bodati gatulam magumati ga hingun amwe war boda e wahakata feturigen dia dianu islam deenuga kandalu wafawa gisosi funwata maram maru hifunge wahaka war gadiya miharkan aste kelni dekemanda kan fa kolla sarkarum mes maram maru hifumuge me maruge hukum tanfis kurumuge bile hadamunda kan fa kolla e bil majliyan atwe janama manik fan e bil pass kurmata taid kurabanto ade bil wahna me maddataka e maddata ikule fa wagota islam deenuga usul taka hukum taka gota kiha member ka todi neti e belma fo agonda e wagut fenna dangal gota ka agon wotle mar marif mataid kurawanato e islam dinu ga allah kandalu wa hukum taka daira ge terega agonda no neto den e kan istisnai halate mo kama wanya istisnai halate ke besure en ko wanya halat medori wejje hen ndani hen to enuniya enungota marge hukum tanfis kuranama rajyega ban lagwami mujtamoge war bodu pressure rajyen annane mani fan kina to haddawani efada pressure en atu eje hindegga eru maruge hukun tanfis kurma rajyega nimma waskama banya mani fan ge veri kamegga algon me denne je detto nero kan me korevene gota agon qur'ana gota me ma ban lagwami pressure annane kan nota nanane kan lisa kina to ngoda no lisa to kan korawani alwade no ekan kurawani ken names ban lagwami masro gemma gadde de keve wa ke ingeto me america ya english latu ge se kan kure no to den ngoda no den ko wanya den agon kashe yanung hengete danwa kanne ne kanunu ga kande pressure go tan aspiya manik fan kina to de dos ama hanu to edwa kan to qur'an go ngene hanu ha dollar gagu 20 rupiyan ara gamu bangurutu uma gavaf wakam man fan nidalwe adi miharavre rayitun undagu halataka gos takiti gagu boduana kama man fan fa kuram genda wa takurarko ngeto enames iktisadi mahirun fa kura gotuga dollar ge tashikan bodua e sababu ei dollar emme gina wanna tourism industry ge viafari verin hifet mennati bera mifasa mi ber kuru ei iktisadi mahirun fa kura bani manik fanaki finance minister kama governor kan kura ba for befule adi miharo operationally hingamunda first resort ge owner wesme manik fan engelwana ekamuga hinga ber fasa viafari verin gengulu ba gota adi ekamon en hallu kobato beruge fasa en tashikama manik fan na hallaki e fara sual kuri meliza wa awde sual ngeto me kuri no beruge fasa mi oy tashikama mi datikama manik fan ge sarkaru gennawana hallaki kobato ada beru fasa demme kuri ge stis kuri sual taka danwala mati mihar awgon $20 arane adinwata ngadani kawge indication take demun darkan adinwata kawmo halatu wa kawon dakani rangala awgon kan ngeti medo kan awon hewni dihiraje ge lobetre yetu na nge mun dahe $10 hedi hadanwa rais nashid vidalo ima $10 berige panara rupiah de terege bende ke devima wegen die go besmeti fenna comme harko eta billion rupiah ge deficit budget pass ko mun di ngota kan dane kan rajyen foreign exchange libe mun da member mi wana kan nge wada no gen hunnawa nuni nge wada tum ge tere na mase kan korebi kike to danno na awgono be far hitara handere gen rajye mi sarkar no dawle bankrupt kollum ge benu ge kan korebi medu hagigatu ga indication taka balaro bana lagwa mi indication taka balaro rajmati mi insolvency ge no ta bankrupt to famati adi ulanu ko tases ay GDP ge nisbatu daranya non bar balaro mi den go tan no ngen go ta bes bay ko gola no quran den kan hen hurima awon da nom de medu sataru fe bes mi market nga dollar benu adata kadde tinga tawla kador ganna me mani fund plane ki ko bato awon ge plane mitani de waragina iksodi bato kan ta ki kodo hindu ko mi ka explain ko de wen kameno geto nem bidawi rajjem bera me dollar me tourism industry libe je ber ko ndawa ni sa ngoda no ato mi ki haware awon men libe dollar ge nisbatum ber ko ndeto meduge yeddu rais kan ko bi nashid bidawo ngende MDP ngom nga bangende rajye boycott kura ena kol nga vidalwe
රාජ්‍යයක රටක මේ හදාසේ ගෙස්ට් හවුස් එක්කොලුන් එහෙම විදාලවා රාජ්‍යයක එකේ කොම්පොනිටක් වක් හාසකෝ ස්පෙસિෆිකෝ විදාලවේ එනරහ මේ නාන්න බොයකට් කරමු මේ ජනරල් කෝ ෆෝම් විදාලවෙජ්ජ මේ රාජ්‍යය වෙස් බොයකට් කරමු මින් වම දායර මේක ඉම්පැක්ට් වර බොඩුවගෙන් දිය මේ හම ගාමස් අල්ගොන් මංගේ කුම්ෆින්ජන් එකනිවස් දිවගෙන් 16 මිලියන් ඩොලරුගේ තෆාත් මේ 2011 වනාර 2012 වනාර මේ මසලයේ සවබුන් අල්ගොන් මං අබුල් කරාවතු එහෙනම් වෙස් සවබෙන්නේ දැන් දුනියගේ ඉන්ඩිකේෂන් ත මේ සෝද අංගලොම් දාකමගේ ඉන්ඩිකේෂන් අබදුස් දිවම දිය දෙහස් අබනහරු නවන දෙහස් අබනහරු සෙප්තැම්බර් මහුගේ මේ යුරෝප ඇමරිකා දිමාවි බොඩු ෆයිනෑන්ෂියල් මසලයේ සවබුන් Lehman Brothers bankruptcy ilan kurma gulige muli duniyan finance downtown wettigen je finance exodi walgono nerigen ulani ko mi hama anekka irkol ko aramu dangalwam nerigen ulafa rangalwam petana anekka mi gota mikan dimago sawu warbodu ni kamatikan awon mag rajya divigen die adita swalta alun ke bohuringe to henna me sawl me gutte helana ishtihar wagut kolaka Kau kata votulan ni? Ada dah ni Visnan. Visnan kamen. Newti kuda hadia. Anda angkong aluganda votulan. Aduko ekokko. Vote vikkalum kuri Visnala ba. Niyadu kokko vote gannam kuna candidate ki maadama kokko mustaqbal vikkalana mihe. Baki miheka votulam bune sෑසායා එව්ස් හදියායෙන් දිනුමකි නුවත මාලි ගොතුම් සෑදාවාන එව්ස් කමෙක් කොද්දිනුමකි කානූනි කුෂේ programa marhaba alonde tu swalta kan kuregen dar dehas ebbana haru manifan raitunge kiban waran asaraak waran aadehak edwadaga rais mamuna vote no devva manifan ekama waran hedaves kurevvi miharu gabu kuravanto ei rangal nimu mekkama ಅವನ ಇವಂತಿ ವರ ಬೋಡೋಳ ಮೇ ಅವನದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಮನ vote no ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ರೈಸ್ ನಸೀದ ದೇವನ ಬುರುಗ vote ದಿನುಮ e kuriga awonadini awonna vote debuma awonna ede wes bevel ko vote no dekase ere rangalu nimu ekama gabu kurabanta e awon business nangal wana kam ade res nasid dakkom ngende MDP ge yasi candidate dakkom ngende wakul taka ade amal tam honi gotta balare awon rangal kam awon fernima awon gotta gendi ade awon menge party ge mi komi hinga committee me se gotta nimu magulege den ege fahun dos kole fahun MDP verikamang astos kol for man fan vidaloma gendevi me war goskon kurawunu kamake dina gawmiyatu nurakkawa hisaba hingajje manifanaguta vidalwa iruga ei hagigata kawanama eka medweri kurvi befrunge terega manifan himin wada anuganna wanato niheka gaibugawa kantatege lizane gedeto besirok awon men engeni kamebe ne midiyama awon men estimate kurawani es kamel livigen yama dem mihar awon mi kala mistake yama kankuri parata kane ka dewan fan hada fi tiswal rangal kanne korban edi mihas denti kurabi ne masale ne de awon we hamarangal awon danwala ne ero awon umid kuri ekam ke kavis du terega awon dai tuna denne tu dalu hemi rangal kot kasano mi kamedani ki kanuna ge ududu netting american kuran mi benu wakan awon da jagi me hatar fara gaisna ji daru denne ti gota kanta koraba kashe pama kunu dane ti gota goske mi gawme no fetene no dane rangal ma kun emi mai go heke ti na dwashe awon mi dalu berun jegi ngasuri mi nune enas eddu ngane dwa denne hatar fara denne ko mi fahar kus denne ma dei gos korobam hatta sa awon jesum kurago ta kanda kurawon ki home minister awon angana do ami rajitira fraud tu nuni wawon ministry ge mandate go tere guna kanta ta guna state minister kango kanta korobu demi was surya kam dair kana sasi ga wago tu matin minister ezimma oflanje adi rajitu majlihu सवाल करे में मिहे गोतो गमननी kuriga rais mohammad ya hawal करे फोन मसूलियत kuriga rais mohammad nasheed amerika mun istifa devumuga waran is daure manifan ada kuravi kamuga e sababu medwer kurumuga manifan is daure ada kuravi kama MDP tumat kure eitad falatu den eden behun tumat kurawani dangal kame sudan noni wen ba ko kan sudan ka algon dennevi
en halatage no bawake anen halatage nangalwake e min denno ko danwa e kanuna sasi e gota man Allah gandi ko akami hunnani ko me ko sberi ko mo sanari to majlis member ko mo guttas adi rais jumhuriya na ba ko hunami ko sadi no bes wara bayar magamta en komme hueges de rajje kanuna sasi sa islam dina hurmeter ko hituma man Allah dirajituma haggota ko hurmeter ko hituma man Allah gandi ko akami awano me ko me ko smi nashid beri ko mo istifa de on gamani fan kulu bi ko danno de mulla ni muso de vede tinado awno hemima awon danwali ni hemima awon mi nasida de namin nangal kasen nonati kan tadde nawani kiti hemima emi hegge in jaha min jaha eri kana sasi kanun to kanere ko rais jumhuriya ko na bara minister wonna bara ena zimma wanje kandatta kamiti mi define ko di ko bara rangal en hutta rais jumhuriya ko ko na magamu ko reg anake mi mende to tereta mi bar forwa kandatta ko maki maslahat forwa dan kandatta en go tay kandatta hurima won istifa di ni kuti awon denne wahaka miedu wara rangal e benge non to wara rangal sab ko yore yitune benge den anaba ke ki awon denne amen fan korebi waragina yanuda kanun asasi khilaf kantatta ke rajituna wara badu basta bidalu itimanna ke party ke miya ko diji amin kanta ko dewana me eno miya ko diji amin hadwana me en hadwana waran ihanati nikamati basta ifada magame gunna be fo ko dal wan jihe waru hadi hutur ko mi rajituna dima nikamati ko ci vidal huwa khilafa kandate ko rewi ko malwon go bul kura itam kandate ko gendiya islam dina malama ko aqid rasula joko jesse ngos ko waragina kandate ko rewi ngo sawu me awon me fo ngas siyasi be fo net bana siyasi mi na hajere no kurawana vidal itam siyasi mi na hajere ko rewi hajar ko rewi ngos me fo ngos itam siyasi mi na hajere ko rewi ngano siyasi khilafa hajar ko rewi ngos emme fahum fandiyar ko skingo sajar ko ya tanu supreme court high court da rajye gore ek muassasa ta prosecutor general adi banale gwa da ko istifa de bumuga du ko le condition ani ko fulhunna sifaina qanun asasi qanun khilaf amr ko aron gemi suwala jawab de amr ko ngende wir be fon ne kanta ta hisab diyama awgon nikum awgon denne qanun asasi ke terege muri wadanu ase qanun hududa into ke tere wadanu ase enu ka manje istifa de wase mani ko istifa de bi ka wona ngen da awgon mi ke tere kuri bos kama awgon person fane awgon qanun usul ke tere kanta kuri awgon islam masay kuri mi ema ei islahi masake awgon kabul kuri ko tanga de awgon fenno ko ta awgon mi ekan korobum no ngenda wa kan awgon kasawar kuri ma ayarus awgon itu majlis ko member ka wati e awgon kuranje ada kuranje wajibe ko wati awgon aron den suwala dane geto nashid verikam istifa de bumuga bagawate medver kurikama mdp intumat kure ehnemes mani fan vidalu ei bagawate no kama kivegen to hem vidalu wani awgon bagawate no kuraka bagawate no kama den awgon dan wane sawbaki wara muhim ko mdp yus gabu kuradi nashid yus gabu kurwa bayk lagen beruge timbe fo lagen Supreme Court mi Singapore court fandiyar retired fandiyar jajaka New Zealand na di Australia mas be fon ganwaage rajye ge be fon tage wara orgo commission ge kamani wara rangala mi thagi ko nimma fa report ga ei bagawat nunkama bunafawati ei bagawat nunkama gabul kura saw adi henula sa wanda amagamas gabul kura usul taw bagawat kama wona feli hud kan taw ge kan bagawat kama gabul no kure vet emerangala iswala jawab le bitinge to hata February galmen fenigendia mani fan fulunge ma Marcos Teria ad wadagen inne manzar atano kivegen to mani fan ad wadagati ei kuretto etano awon dawat dinima wona etano dieng eto evta ero balat tonti bebe ko awon do kenye no ngato waragina be ko etano weddi ngato tasmin was yamin was adi waragina be ko ero etano mi gostibi MDP no me muriha bay ko sitaga waragina be fon atati beta on do sim rayitunge manjilihuge memberun taka rishwat dinkama sarkar erwe sarkaru ganuna hilafa wattalan kama bone etuhmatuga dehas dehwana har fulunge belma dashaggen gos PGF sema saltahuge fofofano enms fon Supreme Court man farmani du kollaba ingeto Supreme Court ge nimme omge dashum kon kamaka guligen kurevi tuhmateto ei rangalu tuhmatetto awon dannoto mi rangalu tuhmataka
ವಾನಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೀಸಾ ಗಬೂಲ್ කරවන්නේ ಎಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ අලුන් විශ්වාලෙන් ඒක මනිෆාන් ඒ ආංගල උමතෙතෝ ඉලිදු කොමනද වාදකු වර හඩිතුරු කමනේ අదే අලුන්ගේ සුවාලකි දෙන්ව සුවාලකි ඉංගතෝ හම ඒ සුවාලා ගුළුවාලාගේ ඒ කොන් කමකා ගුලිගෙන් කරවෙ තුමතෙතෝ එහෙම ජා ඒ තුමත් මනිෆාන් දොගු කරවා කම වඤ්ඤා අලුන් දොගු කරාක තෙදු කරාක දන්නවා කෙච්ච නැතනු තවගොන් යති අලුන් දන්නවනේ දොගෙකේ අලුන් වර රංගල සාහ කොම්මි දන්නවනේ දොගෙකේ ඉන්කම නෝනේ ඒ බයක් ෆෝම් කරි develop කරේච්ච ගාවුන මේක රිස්වත දුවා කුස්ම දැන් අදමස්තේන අද බස්කම කරාගස සුප්‍රීම කෝර්ට් එක නිමවීම දැන් ඉතරගේ වාහක දක්වන බස් ජාගේ වෙතය වුණ දන්නවා අවුන කෂෝරණ එක අධ්‍යාවන නුකරාගෙන වුණ කෂෝ මසලනේ ඒ අවුන බොලුගාල් වුණ බදනාම MDP නාවයි මසලනේ ඒ සෝගේ ජවාබ බස් ලෙබෙච්ච ගතෝ MDP වෙරිකමන් අතුවේ ජනම රයිස් නෂීද් වෙරිකමුන් ඉස්තිෆා දෙවුම මෙදුවරවි සබබුගේ තෙරේග හරකයාතරවි ඉදිකොළු is verinnaa de terega gaanuni gotun fiyawlala denje harukoshi adabu denje henekama MDP ge leadership ka tibwa befulun eba wahaka dakka MDP verikama SPI ai kurewen kama man fan gabu kurwanto den behun eru going halata kengena wonda kashenege kurewen gabu kurwanto kurewen kama gabu kura kamenu e bes halatega mihe harukoshi adabu de jehedi kaanuni gotun mihe madewni yanu hen halatega won gabu nu kurege got kase kaakam kore dan kamus tidali gada baru me kanya dewa kato en komanya baru ri me kan ko fana kan ne de kan ka won ko bu kurai te no e gota kanuni ho ko me maki usulta ka hamata ki gamati ga awon me rayitu ga veri kama baru ver kan hodage baika me gubate de no makase nota nikamati kama de kuma kase ne bes irako bes gaanune ga devs duniya ga tanega me ko veri kan hawal no kore de baiko දෙහස් පාරවන ආහාරුග ජනවාරි මහගේ තෙරේග කුරවුණු මුසාහරාතවග ಸರ್ಕಾರ දෙකොළම කුරවුණු මුසාහරාතවග මණිෆාන් විදාලුෆේ බයි ෆරාතකු මේ මණිෆාන ඉන්සාරු දෙමුන්දාකම මරුගේ ඉන්සාරු එවස් වරකන් එකන් මණිෆාන් සීරියස් කොන්න ෆුලුන හුෂෙල්තෝ nada awon hunna sibana fuluna musalamu india ekoma eru nasidu ga sarukanu e balak ben manno masale ke ma adiwes ekan otinu hingai den ekon wingodanno ade tantana sawal korwe ma awon husala kori husayun tay buri awon to මනිෆාන් ගේ රියාසි වෞතෝ තෙරේග හිමින් වඩා ගන්නවා සානවි ග්‍රැට්ටෝග කියවා දරවරුණ කොම කුජක ලැප්ටොප් එක දෙවාන්කම දැන් රාජ්‍යග තවලි මාසු කුරා කුදින්ග අද බලාලාරුග ෆස්තොල සාහවරංගින දැන් සානවි ග්‍රැට්ටක බලාලාරුග අන්දාජා කරවේ ගොතුන් වෙජා ගෑගණක දෙබෑකුල බැන්න තිම්බෑකුල බෑග තෙරේග හිමිනෙන් ගෑගණක බලාකම වඤ්ඤා මේ 200 මිලියන් රුපියා හර්දුවානකම දැන් මිහාගින ෆෑසා අයගුතන් හර්දු කුරා අයරුග ඒකමුගේ බේණුන් තෙරිකන් කිහාවරකතෝ ෆුද්දේනි ඒක අලු නිදන්නවා ඇචකි आदि मिहातन गिन स्कूल तोग डिजिटलाइज क्वेश्चन उंदे तो कियवाद मुगे दनिकी स्कूल तो गणका लैपटॉप बेनको गे कियोमगे हालते गणु स्कूल तमेगो तोती की राज्यगे अणका कुदिनवेस लैपटॉप एहा बोर्ड हर देखो गे देवा एचगे बेनु हिफाण गुन अंगादिन माद मीगे तुरु हुन्ना लैपटॉप कुरी कुदिन मेस तो एग्गे गति बेदान पसहा कुदिन में समय हा बोर्ड हर देख कुरंजे को बातो मी वाउदुगे मकसदा ए फुद्देने गोता मेदु कियावरगे यगिन कमे तोती एक बेनु तेरी कमक e maksada eggutange beenun teri kuruma manifano plan ki ko bato lisati dawne excuse me e beenun teri kame none mi zamanga taalim ko den livigen go been teri kame ke alun me danna wali e nama wes madkolla vecha alunge suwal furiyam kurande anda ivani manifano adi ha pota wa ko modak wasawon danno ad kuriyegen manifan hingham nuje kama wanya masale ha kuriyegen awne dangal kame none ad kuriyegen ajege memes ballom kanne gello jawab dewange suwala awan jawab dinu kuri anek fatwani nunto tidan kina to awan jawab arwan awan midene tibe hola de koda no gotuga ei mi e benu terikam konwani to ekam awan wor berber benu terikam ko fennati awan so akoni barak dina mam fan jumla ko huriha mam fan sa huriha school kudin mes war boda benu we grade asha ko ngoni evers datum pesigen laptop no ta ipad chige benu kuratan grade tinet hatere kudin mes awon fene tanos kan hunna mi hunga dari e ba mi hun e kudina gechi gandige e ti e benu hifaage kudin warat tafatu e ne kudina hol kudina de ti kiyum ga zairaga warab bodati mi kuriyeru ga hoda ema e hasiyat not e tanos kan no ne mi hunga dari na bes e biden je hena kama awon babu kurati awon e waaga deki 200 million rupiya or ma madu faasang kan kurene ngat le zangoda no me laptop ga ki warak kudage eki ma bodo echenu emima awgan babu kura gotu ekan kurevena ti ekan kurevena kama egen libe natija warab bodutan kudinge taalima
Korean libigin danaka adi everything agun wanna broadband hiduma dewa kesta ka enunto high speed broadband kum household ka me radko dewa kesta ka ei ege full benefit hoduma kiyawa kudin fodda bas alwagen ikudin no flavor ge ifagen di unge duas mazi ge tere duwa da ngon ben man adi henunas kanos kenne mi ge dari mes kiyawa molwanji hen kama gon gabul kuratiya duri ha sahamta ka ti ga won me ko kurang agon misli den rajatum nimane nimunge rangal nimumetto no tanonto mangallahu wa fulaki ga wonda mi masuliyat hawal korwa fi agon kan qur'an agon kan ko dena den MTP ko coalition go ingeruga raj taragi kurma me rais nashid genguluvi siyasata manikfan genguluva siyasata e visnu fulkom mesuraka tafatu akmal mena habar lebeni nashid ke magan siyasata kamati province hadagen nilamar ko usula gendiyuma ehnames manikfan visnu gengulu bikamawani atoltan e hurigota e concept ga bahattagen taragi kurum kobato raj taragi kurma manikfan ge tasawuraki awgon nihatana ya begotu sitibuna fakano nan mi fara ngata got ko se ti hama angalo visnu fulanno awgon hewaniti adi hengo taka lisa visnu wadan wagen no te hi ful kuraban sugoro swale ko vedan awgon mi fara kunin nan atolta bahani mi ne nota mi haj center ka hadagen ne hinga en taragi kurum ge visnu gengulu bagot ke ko bato taragi visnu gengulu bago ha gonu mange madamare manifesto ga wara bodu bay igen dana di den e kantatta kore igen dairu mi wara tafsil ko igen je disaba diumu e tafsil to sanna ko mitam hingi dafa e huri ha plan ta ke danwal maki ma fase ko ko no hinga dana ge to e awon mi nasidu ge policy to ge terega mi tax ge policy e awon gabul kura policy e awon fatta fa masakata awon finance minister ko ngori GST yani miadi corporate tax ge ganun faduma mi kan corporate tax ge ganun lawala fano person nan de ha sai manaruge rega den hamem idari bilad huriha bil tak salafan nan adi ka majli hugas awgon mukarir kende mi majli hugas sub committee ge mukarir kende ge huriha masakta bes kori emi ma awgon gabul kura tax policy ki awgon gabul kura policy tage shukriya nge tawal mane kaus break akachela Rashmi Murgaya, Atolfe Murgaya, Gaumisha Murga, Rava Hinda, Inmiha Harkata, Tafsir. ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತ್ತುರ ತೆಕೊನು ದಿವಸ ಸೆಸೆವುಮ ವಾಣು ಅದನೆಗತುಮ ಬಾಯರಿಯುಮುಗೆ ಹುರಿಯಾ ಪುರುಷತೆ ಅಮೇಕನ್ ಮಗೆರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಫ್ತಾ ಬಂದುನು ಕೊಮ್ಮೆ ದೊಹೆಗೆ ಹೆಲು ನುವೆ ಪುರುಷೇಕ ದಿವಸ ಪೆಟ್ಟೆವುಮ ಟಿವಿಎಂಗೆ ಮಗೆ ರಾಜ ಶೇರ್ ಪುರಮ ಬಾಜ್ಯವಿರಿ ದುವೆ ಪೆಟ್ಟೆವುಮ ಟಿವಿಎಂಗೆ ಮಗೆ ರಾಜ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾರ್ ಪುರವ मी प्रोग्राम के मेन स्पॉन्सर की ईशा ब्रांड ईशा शैम्पू के हवत्तर राज्य के हुरिया हिसाब के गिन फियारत को मिहार दिबड़ा गन्नवाने अंदर का सवाल तक कुरिया दानेगे तो PPM के रियासी कैंडिडेट अब्दुल्ला यामीना मणिफाना नगुलो नगलतो नुबायनो गया तो मिफार गरियासी इंतहाब का यामीन एहनोने राइस डॉक्टर वाहिद कुरी होद वाफिनमा एबेफुन के फहता वर्णवान तो एंगे ने दमी हालत आमा एनुतो मिहार मी अवन मेंगे तेरेगा मिहार में ती जुमहूरी गुलुं क्या तब्बा पार्टी तक मिहार हतर फस पार्टी बोले मैंने अवन मसक्ते मिगेंदे वाला डेमोक्रेटिक उसूला मिहार आदि बाकी कोते निम्मा फकाइने अवन में ने नो निम्मने अवन में गबूल करा गोतु अवन में मंगल बाग फ्लाकी अवन में निकां कामयाब कुरान बाइग फहता अवन में रंजन कमका अवन में नो देखे एक कमका अवन गस गबूल करा गए राज्य कुरिहा रशका अवन में दतुर कोफिम अल्लाह बाग फ्लाकी गम यदवस अवन में कोalition में हिमेने नवता में गुलुम का हिमेने कुरिहा memberung ada gagan pastos pasaha kari ada de kamone election registry kore fure sanu kore vechi ada de badar migota badar awon men nawada kore wen hem party ne kama awon dekani hem bayge fahata awon men danji dan kama ka awon deken awon mi danwani abadus awon men datul ko me sab ko mes ko me bay kas mulan je abadus kulena me awon me sarkar ga awon wazifa deni me kama shigam wa qabil mi hunna she
waki party ka balagin nune awon me kan Quran emme te duwari ikhlas teri mai fanti ka vidal wayruga me mani fani itibar kurwa ma komme farataka gulenje hijjena gulen me har skule mugendani den kuri mashura ko fadives mashura kuri party to uterage bore adives mani fana me coalition hisab karna anna me fan itubar kam nge fa kurwane kongotaka itubar kurwa wa to ei deha sawana harge tajriba ballawa fato nedu awon miri ni lead Quran me ka detto mega kuriga awon men dipendu hembe fulna note hembe fulak hemima miedo awon enge awon kame kurumuga awon hamade safon no awon men hamade safon no sula edi fonna kawaide kan nota kanuna ka awon hurmeter ko hitana kan e awon kaswar ko reche hemmi ka e kaswar ko awon dai barke hembe fulka awon kan nedde ke hema awon ma war kuriga don no fonna na awon be fulge na brese kan no daname anondo awon e wa ke dan no fonna na hemima nedo e halata no adi awon men me halata den en tur halata kan no danya awon mi den ni awon men gulige masay kura habe fon me dugo wax da ka de ko ma awon gabul no kura mata awon mi gabul no kura wasulaka mi mi genda ka wanya e mistake kuriga kal mistake awon adana me awon itu gala mi mangallahu rasul kurwi gota awon kan da qur'an awon den alon kurin me fa ko de beflo me rais dr wahid abdullah yamin ede beflunge fahata wadagatuma fahuga devana bureg gavias fahata wadagatuma fahuga beflunge sarukaruga manifange visnufula tafatugutuka masekke kurawwana miharu sarukara dekola masekke kurawwa gota eru masekke kurevi gota demves kurawwananto awon danwa e halata dinade detto halata medel vejje nama kurawwananto de adi awon men minima wa danwa detto awon waki gotaka eni mafka enete awon kanne awon getere tibe hun ben fulada ne vespa barat kanu damis me diam me got medo awon e kanyo awon ne ko democratic so awon me menge masara matin kan kurabe emma kurami awon ke ama am games emma e awon go bu kurahe wago adi awon de ke ves ga awon kurabes go emma me got e kan ngaji awon me den isabu awon me swal ko fen ma ko rigas danwala je to awon me adi miharu wat got kan ma kenete emerangal media julema hoy campaign jalsa gamani fan vidalafe hulule amalia velingiya gulifala tila fushi bridge ku gulalana kama den rais mamun ge verikam gove salmenna fenigendia hulule amale gulalum ge wahakatake waudutake den ege fanganika rais nashida rais wahidwes e wahakatake dekkevi den gadu kolu himene sarahadu berun kanduge adin mi servetake kureve wahaka dakkani den miharu bilama lafo ekkama wane masekke obato manik fan e bridge ge plan gotaki awon danwa de to mere kan awon man qur'ana me de tafsil de nizam qur'ani kongot ka tawal mehe medenne wieka kurige tin raisum be sama bridging elum ge wahaka dakkamu ge den kas manik fanas e wawdu e dagati man hitan arani manik fan gengulwa fane tafat bisme detto ekan kurevidana go ettaken anekkaves ekan kurabana manik fan ge plan gonnani tai fasa hodana go besetto war bod har den hindana kam kawative adi mihar ekan awon me kurige de raisum mes vidalo ekamati ba kurabeno to den ane kay turang anna raisa kos vidalo dia ekan klineto qur'ani awon kurente sawal te qur'ani warangal sawal ekan awon qur'ani mangallahu akala kiga awon men gabu qura duniya ge level ge engineer na adi ekan emme dangal faada hori gotaki ko bato rajye ge engineer den ko ge awon ge rajye ge mahol danna rajye ge ekam sigam warangal mi hunde la fa eko awon men kan qur'ani ekan awon men qur'ani contract usulum bergo di rajye ga fasa rajye jenet ko gene no hem parata kawal ko ga won me kan qur'ani e mi har bisna fa gotak ngege me haradu kuda henna se me yagin kan mi hunna li fase wana gotaka da turfatu buri juga dasun ko rewene sulaka awon bisnani ki hadu henna ganto ekan ngene disa danon to ama mi ei mi dakkani kuda wahakano awon danne awon mi fasaru terega ila ko rewe ila swege ewra kuringa kan nimane kama ila ko rewe kan qur'ana kan kurebe kan ota qur'ana mangallahu akbar kiga ei hama awgana wara yagin kam embe fulu midalu hebe fulu ngebatu kan to tajriba besna masaketa ko ma hawle wattafali besne hama vidal eka khilaf awgana ki war tafat wargina masaketa ko yajitun fenna gota dakafur mi bulu qur'ana to ko dakafur mi mima allah rasul awgana ege kan qur'ana gota hadana gota ekan kamuge bisnuma eti bore ade supreme court ge fandiyara ka abhayagotu nelfawa video eki ei dogu video ekama mani fan vidalafe tahir landuga beve campaign jalsaega
එහෙනම් වෙස් JC ෆන්ඩියාරාමෙද ෆියවලර් මල්ලා ෆාදෙ වාෆේ කිවෙන් තෝ දොගු වීඩියෝ එක මනි ෆාන් දාල්වනි මේ ඒරු අවුන් ගබුල් කුරි ගොන් එයින් එතෝ එකම حالت බදල් වෙජ්ජි අදන් බදල් දාන්නේ අවුන් ගබුල් කුරි ගො ඒ කිවෙන් තෝ ඒකට ගබුල් කුරවනි ඒ වීඩියෝ මන්සරතුකු වීඩියෝ ෆෙන්න මොංගරුග මනි ෆාන් එක ගබුල් කුරෙවි කිවෙන් නිසා මේ මිදායරා ගුරුවා බේෆල කුති මිදාලේ මා වුණ මහාරාමෙජ්ජ මිසමානුගේ ටෙක්නොලොජි එබුරි වරන් හායකෝ එනු තෝ මිහුන්ගේ ෆොටෝ එකතන කෙච්ච ජස්සාගේ ගොම්මගෙන් හදාගෙන අඩුවස් ඩබ්කෝගෙන් ගොම්මගෙන් හදා අවගොන ගඩුවේ කොට කොට තංකොල දෙබුණීම බොඩු වාහකයේ විස් අවගොන ගඩුන් කම හදාව කේදාන මෙහර විශාලක හවීරු හයිජාරු දිව රාජ්‍ය ගඩුන් කොනවම ගෙන්දා මේ කුරුවන් කියමු මේ කාර්ය ක්‍රියා දාලවර පුතු කුජ්ජේ ගඩුන් කියව හැම එබ්බේ අඩු හැම තෆාත් කො ෆේරි කොට කුජ්ජේ ගඩ බදල් කො ඒ හැම මේදුගේ ටෙක්නොලොජින් කුරවේ කන්දත එමෙම එහා ෆසෙහෙන් මේ කාල මොලි කවුම් ස්ටෑන්ඩ් ස්ටිල් අන්න කාල කන්දතක දිමාවාර එවර්ගු බෝඩ් ඩිසයින් නගායරු මේ ඒ දොගු වීඩියෝ එකේ අවගොන් දෙන්නේ මිදොන්නේ එදුගේ حالت අද මිහාරස් එකම් බදලුවකම අවගොන කෂන් නෑගේ එකම حالت බදලුම ක අස්ලේ කොම වඤ්ඤා එරු අවගොන විශ්නු ගොයි මේ මන්නේ අලි හමීදුගේ මසල මේ තහගී කුරුම මේ දේශීය මුෂාවුනි මාවගොන කිය වෝට් දිම්මිය ඒක තායද කුරුමිය එමස තහගීක ෆොනොමි ඒ අවගොන කුරිකම් ආදමෙ රාජ්‍ය ගෝයින් එම්මෙ බෝඩු හොස්පිටල් IGMH බාදාර IGMH බේනුවා කංකං දවලතුගේ බජට් නැතිගෙන් ඒ කුරවේන හරදු කුරවේන ෆෙම්වරු නැතිගෙන් නොහිංගි මිදනි දැන් මිහ මිහාලත ඔංගෙරුග මණිෆාන්ගේ වවුදේ මේ FM වරුගේ ටර්ෂරි හොස්පිටල් තකේ රාජ්‍යයේ කංකොල්තෝ ගලාණකම දැන් අර නිතන් අරණි ඒකම් කුරම් මණිෆාන් නිමුවා ෆණි දවලතුගේ බජටුන් තෝ නුවත ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් තයිගේ ගොතුගතෝ මිහාරු ඒ දවලතුගේ බජටුන් එකම් කුරාවත අවුන විස්තනි එන්නමස් බජට අවුන ෆාසා හිතරිකම් බේව ගම් තකුණ එකම මේ අවුන මන හිදෙන ෆරාචම් හොදාගෙන ඒ කුරවේන කමතෝ අරුන් මෙහිතන් අරණි මේ IGMH හෙදමුගේ මාසෙක කුරමුන් දියරු ඒරු කුරවුණු දිරාසායකුන් දුයිසත්ත එඳුගේ හොස්පිටලකි හැමකන් 1 මිලියන් ආබාදියක කමුදානකම පුරණි ඒගොතන් ඔයෙජ්ජ නමයේ මේ ෆෑදා කුරණි විගොතේ ග හොස්පිටලෙන් හිඟාණි දැන් මිසාලක එෆද තින් හොස්පිටලේ නුවත එෆද හොස්පිටල් තක රාජ්‍යයේ ඒකි සරහතෝග අලමුන් ගෙන්දාරුග ෆනරහ 30 ආබාදියක ඒ බිනා කුරා අයරුගේ ෆෑදා වණතෝ यार दौलत हिंगारू सरकार हिंगारू जे मी फायदा वागोत शा फायदा न वागोत हिंगा कन रिलीज इंगोडा नोते मी जमात के फायदा ठका कुरा बैखा कंतता की कोमे फायदा वंजे कमे नुमुरिया कम ehnas मियदु फायदा मा बोडा वान ए मिहार यति इंश्योरेंस के निजाम के नुकियस इंश्योरेंस के निजाम को सरकार बजटों को में हर कुछ 1 बिलियन रुपया वर्गिन रुपया देगोता निजाम हमजी ए हेल्थ दायरा ग मसे कुरा फरायतक सेफी मसे के कुरा फरायतक अगु दक्कागे कोरे गोता ए अमिला मीहा लारनु दक्कनि काम दाने कम दौलतु बजटुं इफासा नगाफ ए खिदमत दे तंतर इफासा दक्का गोता मिहारे हमजे ग वसे तेमेम ए कोम्मे मीह कदे बेस गुල वेसदि डॉक्टर क देख के सदे हंकम कोरियसे कोरेवे कंतत्तन ए मिदenne गोता फासा तन दिबे कंतत्त දැන් අනික මුළු හුරියාච්චකෝ ෆාදා हमजे ग नुदियस कौमेग रयतुं दुलहे सिहत कामवेगन बिनावेगन दिउमकी एम फुरतम एकमत फुरतम सिहत मिहे सलामतुं हुरि मिहे नूनिया दें hem fiawala ne furtam kam ki sihat salamatun huru ega fahun hen kantatta me annani detto emima so battaka awon danno mewani komme duisetta beduga hosomi hospital wakanu je ned erike hingamunge gandani kes duisetta bede nure ta karyus no eso de jabandalli bijige taunde hen swal kan tilan manifan vidalef ve manifan wauta furihama kurmatta ka benuwa mali tanawaskan hoduma development bank e genna wahaka kihawarege yagin ko egen to manifan hen vidalwi al midanne vecha ki manifan faha kore febetto egutan genevene bayko dar ko bato onne wahak danwa kan nati ma onne kombayko ena sawon allah radku rajyege ऐसी जमुरिया कम वोन दो एकां कुराना में एमएमए के हुद्दे बस बेंजे है इधर देर कम के ऑफ कोर्स एमएमए हुद्दे सुनने जे देख वेरिकन दी पर ऐसी जमुरिया के आ नमक मियो के ता बाटा हो एना बेनुवा मी नेगे मी सियासत नुंगे कम वन्या नुनी वहां गुराम में रेजे तो निकुमे जे के देख में नुकुरे में देतो दाउल तो मासे सातो के वान करनो के कवस एनस अनसासी के भारत के ऐसी जमुरिया के लिबिगंदे दीदी फवे एमे भारत के तेरे
ekankan hame keluene barwas unnan resi jumhuriya ga diplomatiga hame aykiga e banku genawma awon dekki wahakatoge teregon dakka funnan commercial bank to interest me dawlat dakka fasa tax rate kurakurana kam ngeta wahake naswa ekan awon men qur'an aykiga awon men kare qur'an qur'an investment bank rajyan atweje be hunla dividana libigen dana benefit go wahaka hame ayko e interest sawgari kurwa awon men genemen faratan aditura ಕಾನೂನ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಹರ್ದನ ಬದಲ್ತ ಗೆನಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ ಗೆನ್ನ ಅದರುನ್ಗೆ ದೇವನ ಸುವಾಲಕಿ ಮಣಿಫಾಂಟಿ ಮಣಿ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿ ತ ಕಮ ಕೋಲಿಷನ್ ಹದವಾಫ ದೆನ್ ದೇಹಾಸ್ ಅವಣ ಹಮನ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ಕೋಲಿಷನ್ ಹದಾಗೆನ್ ವೆರ್ಕಮಂ ಆದವನುರುಗೆ ಎಕಿ ಪಾರ್ಟಿ ತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಗೆ ಮಾಗಾಮ್ ತ ಸಿಯಾಸಿ ಗೆ ಮಾಗಾಮ್ ತ ಮಿ ಬಾಳಾ ಫೆತ್ತ ದೆನ್ ಮಣಿಫಾಂಡ್ ಗೆ ಮಿ ಫಹಾರು ಗೆ ಕೋಲಿಷನ್ ಗೆ ಕಿನತೋ ಎಬ್ಬಸು ಮೊತಿ ಮಿ ಹತನಗೆ ಬತ್ತೋ ಮಿ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಹಾರ್ ಕೋಲಿಷನ್ ಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಫರಾತ ಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಿಯಾಸಿ ಮಾಗಾಮ್ ತ ದಿವ್ಯಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಫನ್ de mi awon danna kuriga senon to awon mugenge sarkare ga awon wazifa deni mi waki party ka balage nunka enon to ekama emma qabil eksiguma te duwari ikhlas tari kant ta kurave danna mi hunaka awon menge party tawge terega ke fut baha hai bahana go kandala adi agreement taken hada so ko eni kama kuram meni kama kuram mimma ka enne awon me masay kuran ikhlas tari kama ko ga gawmat me khidmat ko den dulaha duwastake duhira yitna genestinma masay kura party takka ba min takke begen awon masaka ni kuran yemima ekal ebes demand nga bes paratu ngadi awon men ka shenne ngato ham te dor kama ki awon men masay kuran den mi program ge zariya almen avani sms medveri ko tafate ki sual taka mi fursat hulwale fwative candidate namo amas kurwa by sual ta sms ke zariya mani le fain namas wagutu kuriya dar kol me egitere nagani by sual ta de mi sual ge gadiya ki mi kuru jawab de bawa goten geto alon nalifuri buying sms ke sual ta on dannawala ne namas mani fan war kuru jawab anda de wa tingeto de love su ge vies masalene yes or no e chance libe kama banya merangali hame gota jawab de ba fi geto anda furtama lip fast sual to tereng dannawala na mani fan bali gabul kurwananto dina siyasat ki waki kuranje dekame kama gabul ful kurwanto Nalbegum Islam dinu ke kan kanel fawa usul ta ka hamata ka kana sasi ya kanun to ga bam fawa gutu matinga wona kan Quran verikama hoy wadagen finama dawlat ge nizam ge teren corruption huttu ananto verikama hoy wadagen finama rajya ge baru ga ko fawa gang har katan huttu maka gen ananto mara marifum ge hukum rajya ge tanfiz kurani kanun ga gutu matinga kan Quran ekama taid Quran anto kanun ga gutu matinga kan Quran ಮಸ್ತುವಾತಕತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಇದಾಣತೋ ಯಾದ್ ಕುರವಿ ಮಣಿಫಾಂಡ್ಗೆ ವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಕಿತಂಗ್ ಆಡ್ತರೆಗ ಮಜಲಿಗು ಮಿಹಾರ ಕಾನೂನು ಲುಗುಬಾತ್ ಫಾಸ್ ಕುರವಾ ತಸ್ತೀಗು ಕುರವಾಣಂತೋ ಫುರ್ತಮ ಆಡ್ತರೆಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಾತ್ ಕುರವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಗುಮ ತಾಯಿದು ಕುರವಂತೋ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುಡ ಕುರಂಜಿ ವಾಕಮ ಗಬೂಲ್ ಫು ಕುರವಂತೋ ಲೆಸ್ ಅವನು ತಜ್ರಿಬಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕುಡ ಕುರವೇನ ಕಮ ಕಾವನು ಕಣ್ಣು ಕಣ ಮಿಹಾರ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಗ ರರುಷ ಕುರಿದ ತುರುತಕ sihi daira ya talimi daira wanda ta kuram da jefori kanta ta kuma jal balai ni waki ministry ko commissaire madnu kurewene kama kanota waki dimaya ko enna mas jumla ko idan ne kanta ta kuriya genden jehene kama won wabu prani agon men mi harwani sihi khidmat de horiya markaz ta ki service gadiru unnan jehene tan ko gawmi salamata nurakha wefawa kama salamati idarata kum buna bidesi laborunge masala manikfan ge verikam ge kitan aharuge terega hallu kurwananto Allah ral ko ya ginawegen de hardos mi almenge sms walta ingeto alundan kas nimmalum gadi hama kærwa mun gendati vetul suwala kate hilana gafdal hoarded duga alunta hanawa gotum vejja manikfan ge horizon fisheries idb $20 million ge loan enegu madhyasti hawana haru sarukaru no objection later difwe mas factory gam ko emashuge mene kantata hinguma ennames mihatna mas factory elifa wakama anneka engi fayenwe loan libadagen no tone fan loan libunu ekom dini warab board masakatu agreement ge hen obas mdp ge sarukaru enu demegen waran hipatta enfon shariat gos ganunu badalwi masmudifu en city no dibigen anika enfon shariatu yakane ri madini dife libunu lari masay ko ko ta andale ate February andali ko bata manifan ay tan itura taragi no kurani libunu kan to ga sabung ge kan no kuregen midani emima nunu etan taraki kurom yaras masay kurom ge bade miras kurom masay ko nimana bala waraboda shukriya almege siyasat program go wadagen naviti waraboda shukriya
ad almenge siyasat mi program iradu kuraviya devana program devana candidate rais Dr. Muhammad Wahida ki galun baddal kollana mimoge ashar wandu hugere huriya befulna sarungu fire rekad mokela assalamu alaikum